بله ایواره و بخیر بینرین چارپل مدیا ام ایشف دیسا به برنامه کی نو به مجارن تزک و لسر دیروک ادبیاتا کردی دستخطا ادبیاتا کردی و هر وها بناوی کشکولا ادبیاتا کردی دا که جیوان گله کرن که دیروکینه ازو هیجا زیا آفجی ام دیسا بوارانه و دپیشی دا دبیجم چارپل مدیا دوجی me bas kiribû vî hefta ala Kurdistanê îlan kiriye ji bo wî jî ez ê çend gotin bêjim hûn dizanin ku hemî gel hemî netewa heta hemî şirketên dinyayê jî bi remzekî bi alekî bi sembolekî xwe didine nasîn ya jî bi wan têne nasîn gelên Kurdistan jî di dîroka xwe da ji destpêkê hetan ha gelekî remzê wan gelekî sembolê wan çêbûne û heta niha hatine hûn dizanin tam 101 sal berê niha li Stenbolê Cemiyekî Kurdistanî komelekî Kurdistanî remzekî ala Kurdistanê çêkiribû ku ji çar renga pêk dihat kesk, sor, zer û spî ji wî pêk dihat û ew ala ku îro li Hewlêrê li ser Parlamentoya Kurdistanê û li her malên Kurdperwera ku heye ew ala ye ew ala pêşî ji aliyê xwebûnê ve di serhildana agirî de ji aliyê General Ehsan Nurî Paşa ve li wê hatibû li bakirin piştî wî di 1932 da li ser berga Hewarê ku bi rengê xwe û bi şêweya xwe hatibû belavkirin piştî wî li di 1945 da li Komara Kurdistanê li ser banê hikûmeta Kurdistanê dîsa li wê hatibû li bakirin herçend li wê hinekî guhertin têda çêkiribûn jî dihebsin bilê genimê û li pişt çiyakî û dîsa wisa hatibû ew kirin lê ew alaya ku îro ji aliyê Qazî Mihemed ve teslîmê General Nemir Mustafa Berzanî kir û anî heta îro ku li Hewlêrê li paytexta Başûrê Kurdistanê li ba dibe her ew alaye ew ala li hemî gelên Kurdistanê pîroz be û li me hemiya pîroz be û hêvî dikim her şikawa be her bilim be her li ba be belê em anha dizverine bername xwe birêz Ziya Avcî tu bi xêr hatî dîsa em dîsa bi hev rane em zanin ku îro mijarê me gelekin lê mijarê me her wiha jî ji bo dîroka nasîna edebiyata Kurdî gelek giringin û her kesekî bi dîroka xwe şanaz e em jî bi van tişta ku dibînin yekû ku li me ronî dibe em jî baweriya me bi me tê û em xwe jî bi pêşeyê xwe gelekî şanaz dibin mixabin ew çax bêjin wek niha metbaa û nizam tiştî wisa tune bûne hemî bi keda desta emekekî giran li ser kevra li ser dara li ser çerma û li ser tişta heta ku kaxizî peyda biye li ser wan tiştana hatine nivîsandin û wisa jî gihîştine dîroka me em zanin ku duyî warî de em gelekî jêkê mane ku em nikarin bibînin mixabin dewletên der û dor û dagirkerê me û her wiha nehezê me jî wana veşartine wekî xwe dane nîşan kirin ya jî veşartine ya jî şewtanine li ê ku di desta hene cenabê we gelekî lêkolîna li ser kiriye û evana jî bêjin ji medresa da dest pê kiriye li wan dera ciyê xwendinê ew biye ji wê ve di wan dera da hatiye nivîsandin û heta îro jî cenabê we derxistiye pêşiya bîneran pêşiya gelên Kurd pêşiya xortê Kurd dîronasê Kurd ku bikarbin ji Sûdê werbigirin û pê fexr jî bibin belê tu bi xêr hatî û gotinê me cenabê te belê gelek spas dikim ez jî silavê xwe pêşkêşê bînerên Çarpel Medyayê dikim em hêvîdarim em îşev bi hev re çend babetên destxet ên li ser dîroka edebiyata Kurdî medreseyê Kurdî şexsiyetên Kurdî em bikarim pêşkêşê
بینرن هجا بکن وان آگاهداریان وان زاناریان بوارا پار بکن بله دریا کو ام دست پی بکن جارک دن وقت صحبه کربو دست خط دست مدا کو ما آماده کرنه این کو جالی پرس سیدای محمد علی قراداغی و دست خط درباز نویسا تازه بویه ام وان دسته کاتگوریان دا لور پیشکش دکن کاتگوریک اوه کو ام هنگ جبر کو گلک دست خط هنه yani hatta Seyde Mehmet Ali Karadağ'ı bahsa 10,000 dike براسي من او يعني بشي جسارات نتوك بحثا وقازيدا وبكم بحثا 10,000 که نه ممکنه که ام توان بکارن چند سال اندازی پیشکش بکن جبری ما دست خطی که دست مدا ما لاتینیزه کرنه و ما کرمانجاوان آمده کرنه ام دسته کاتگوریان داد کرنه دست کاتگوریا اول اوه که ام دست خطنه که ام سالا نویساندن آوان جالی کی و هاتنه نویسین یعنی کلبر هاتنه نویسین و نویسر وان یعنی ایکوه نویساندیه و ناوی برهمان و سالا نویساندن آوان یعنی ام دبینیم که بکبره که ام چند چوکان دخن ناوی مدرسه ام دبیجن ev dibe kesi kulise medrese kartike istifade bikehine wan navê venivîserê wan ê ku li ber nivîsandine sala nivîsandina wan ka ev destxet çiqas kevne werhasîl xalêdin kategoriya ewil ew e di her bernameyê da me niyete me gotbû ku em ê 9 deqîqe ji herfa elifê yani ayê dest pê bikin heya dawiyê em ê kategoriye ki uha be bünerin hejara parle bikin. Kategoriye dudyan ev kategoriye ku emi gelek Kürt li servan destxetan agahdari bitsin. Gelek Kürt. Kategoriye sisyancı eve ku u emi direştir, firehtir, hurgilitir destxetan bünerin hejara parle bikin. Mesela دوی کاتگوریا سیستان دا ایرو امی بحثا دو تشتان بکن یک بحثا شاعره کی کو نازناوی وی شوقی بیه خلقی حکاری بیه امی بحثایی بکن آدودیان امی بحثا کشکولا سلسی بکن سلسی ناوی جیه کیه لیبراسی من بشکل عالی خدا لی اوجی کلم نکاری از بزانم که لکیجی پرچه کردستانیه وقت بینرن هجاز زانه ام خواه به پرچک کردستان تنه و گره نادن و وقت دستخط دست مداجی نه آید پرچک تنه آ کردستانیه به 3 زاربایان به گورانی سورانی کرمانجی دستخطانه دست مدا و 4 پارچه کردستان نویسانه دستخطانه ام وقتی که بحثا دستخطان دکن گره که همو کردستان به برچاوی بر بله پشتوی آگاداریا کرد امی جاردن به حرف خواه الف دست بکن یعنی آیه دست بکن اساس الف عربی ما بریجی گوتو بود تقابل چند تیپندن چند حرفندن لاتینی دکه یک اجید کار به الف A jit karbe be elif, I jit karbe be elif, vak işte olsan yani. Ecallevir mesela iru zedetir ev destxatin ku le havleri esas de orijinale ve da erbili yani. Yani bu ayet cadın despedike ed medrese havleri de hatlen visandın prani ev destxatin. Ev destxatin ku yürame bu kurti bahaz bikin binavi wan. Ava avul ispatül إثبات الواجب جلال الدين الدوانية أو يعني أم ناخذن سر جلال الدين دواني لبر أم أجر سر جلال الدين دواني ben bence bir sekinin yani çend program yiterenake ev
نابي عسي محمد بن أسد الصديق الدوانية وكسكي نابي أبو بكر كري أحمد كري محمد والباجار هوليري د مدرسه مولانا حیدر ده د سال 1807 دا لبر وی دستخط لبر وی برهمه و نویسینی کرد yani لبر نویساندیه اواد دان مشکلات المصابحه بناوی مشکلات المصابح جالی کتکی محمد کره ملا عبدالله د سال 1817 anda جاردن لهولری لباجارو که هولری هاتیان ویساندن ev dezxetahan şehsat sîro pele û berhemekî din ewa Qerebaxî li ser Husam ketiye ew jî jaliyê Abdullahê kurê Mihemed ve yani ev navê bapîrê wan jî hene li ez naxwazim dirêjkim sala 1819 jardin li bajarê Hewlêrê medreseya Mevlana Mela Hidayetullah da hatiye nivîsandin. Yani em dibînin ku navê medreseyan em bêjin tê qeydkirin wextê ku em behs dikin. Destxeteke din ew e Siraj el Kulûbe û Ehmedê kurê Şêx Bizeynî sala 1868 da li Hewlêrê nivîsandiye. Mixabin behsa medresê nekiriye. Yekadin el Cevahirul Faxreye dadin berhema İmam-ı Gazeliye Jali Abdullah Kure Hacı Musa ve de sala 1868 da de medreseya Mela İsa'da yani yardım Hewlêrê her biri hatiye nivîsandin. Yekadin Risale fi el Akaide berhema Muhammed Ali Muhammediye ev hemî Kurdin yani ev kesek ku ez behs kim hemî Kurdin yani ji bo kesekî navê wî Muhammed Saîd nivîsiye û di sala 1869 da Eyyûbê Zêbarî di eynê salê da li ber xetê nivîskarê wê li Hewlêrê nivîsandiye. Yekadin Feraîda İbnül Hecere Muhammed Arif ji ber xatirê seydayekî Seydayê Mela Taha nivîsandiye 1872 da jardin li bajarokê Hewlêrê di xaneqayekî de nivîsandiye. Mixabin navê xaneqayê derbas nabe. Berhemeke din Mamoste li vir xaneqa yanî çi? Xaneqa ya tekya Belê. di terîqetê da ew em bêjin em li Kurdistana Tirkiye li Kurdistana Baku jara tekye dibêjin. Belê. Farqa nabera tekke û xaneqa jî yani farqekî kêm heye mesela ew ye mesela terîqet ye yani. Eca ewekî din heye ku çend ewin çend destxetin û em ê tinê behsa ew ê bikin cardin li Hewlêrê mizyefta Şeyx Ebû Bekir da yani 1895 da hatiye nivîsandin. Tekribül Meram heye berhema Şeyx Abdülkadir Muhacire ew jî 1898 da ji aliyê Abdüssemedê kurê Şeyx Ehmed ve hatiye nivîsandin. Ev jî di Kelha Hewlêrê da em zanin ku di Kelha Hewlêrê da medreseke gerek binabu deng heviye ve ev jî di Kelha Hewlêrê da hatiye nivîsandin. Yani envan gereke Erbil hasebikin de harfa ayda li mamusta Hewlêr nivîsande mi jî Hewlêr nivîsan ji bo me ku em Kurd Hewlêr dibêjin. Tekribül Meram e cardin berhema Şeyx Abdülkadir Muhacire me behsa wî kiribû belê êdî şiroveya Qizilciye li ser tesrifa Mela Aliye ew jî 1922 da li mizyefta Mevlana Resulê Giravî hatiye nivîsandin. Yani li vir em hem tarixa wan hem navê berhemê hem jî medrese yani ew kesek ku Cîwan belê. milên cuda em bêjin kesek ku bixwazin lêkolîn bikin dikarin ji van îstîfade bikin. Yani mebesta wan xaran ku em kişt dikin ew
یکادن الفوائد الفناریه علی کره باویسی کره رسول نویساندیه جاد باجار هولیری یکادن نامکه خوجه محمد پارسه ev çend namekene li ser tasavvufê di sala 1595 da ev kevne li Urmiyê hatiye nivîsandin. Li bajarokê Urmiyê. Cardan berhemekedin çend berhemedin hele bi Erebî ne lê ji aliyê kesên Kurd ve hatine nivîsandin. Lib behsa wan nehewce ku em bikin. کسی که بخوازن پیشات کارن او کنانجی استفاده وابگیرن. یک آدم نصاب السبیانه محمد کره ایسام کره میجین نویساندیه سال 1640 دا لگوند آروه نویساندیه. ام نزانم گوند آروه لکیه لدخیه کو لگوند آروه مدرسه هبیه و حتی کو دست نویس تداهت نویساندن. Esad devir da evci kiriye ev pişte ku ve nivîser yani kesek ku li ber nivîsan diye ku ve ev xwe xilas kiriye şeireke ku kurmancî yani nabera kurmancî Suranî de ya li birasî nêzîkê kurmanciyê ez ê tenê ferdekî jê bixwînim kilîda Müslümanan lawê jê min hey lawê jê min ez Medînê لو ماندجینم سبب قبر رسول چاریاران از ده او رضا اول بیاد یاد به از ده بچم خلوقا yani خلوقا زاهدان روینم بره خوب بدم میراته پشتا خوب بدم کافران خوفا من جوی مقبول نبت دعای کندکاران حساب که ام بیجن ev سال 1640 de hat yani nivîsandin em bêjin 400 sal beryana wextê ku eger bi Soranî be eger bi kurmancî be wextê mirov dixwîne mirov bawekî gelek rihet tê bigihî gotin Erebî Farsî tê de jibin lê gelekî rihet tê fehm kirin. Belê yek kadin 1700 de hatiye nivîsandin li gundê Akçayê hatiye nivîsandin û navê şiroveya keyfiyeya sülûk terîqil axire. Yek kadin cardin er Risaletul Şemsiye Ahmedê Kurê Hesenê Kurê Abdullah nivîsandiye li gundê Êrîvanê Êranê li hinek can İran derbas bûye li hinek can Êran derbas bûye rasî ez nizanim ku ev likuye cardin berhemekî din heye de aynê ew de aynê gundê da medresavî gundê Êranê de hatiye nivîsandin navê wî jî er Risaletül Şems eberî ne navê wî şiroveya Qerebaxî ye belê berhemekî din heye ku di medreseya Ambarê de hatiye nivîsandin Tehfetül Reis Şerhül Eşkal el Tesîse ew jî sala 1876 da Muhammedê Kurê Abdurrahmanê Balêkederî di medrese Ambarê de nivîsandiye. û welhasıl em dirêj nekin wextê me kêm e û cardin ew berhemeke bi navê Hüsamettin el Estear ew jî 1930 da gundê Endîzeyê yani gundê Endîzeyê hatiye nivîsandin ez nizanim gurê Endîzeyê li ku ye ewa dawiyê ku mamoste navê Endîze di kilemê Şakirê de heye wala ez nizanim li gundê Endîzeyê hatiye nivîsandin û berhema dawiyê ku em ê li vir pêşkêş kirin Musil el Tulabe yani Tulab yani Aliyê Kurê Mele Osman ve di mizgefta Seyyid Ehmedê Neqîb de hatiye nivîsandin û ji ber xatirê İbrahim Efendî Bînbaşî yani nivîsiye. Belê yani Kurtî ew ku em ene kategoriya ewil da ku em dibêjin em ê ewan bînerê xwe re pêşkêş kirin yani tiştê wiha ne yani. Mamoste divê ew kî da
مدرسه بناوی او که یکی نقیب یعنی کمسر یعنی سروک ولا نظام زيادة سر اوان چونكي ناس كلم چونكي وقت تنكو بله هر برهم براسي اوكا مجارا ام بيجن برنامه لیکولینه تایبتیه بله بله تني ام في كفايات دكن اجا ايشف دو مگو دو مجار ما عسي هنكو ام لسر بسكنن يعني بله برنامه دا كومي قوتبو ام بحثا شعاركي جهكاري بكن او ديوانوية بله ديوانا شوقية و او امي بحثا بكني شام اد دياني بحثا كشكولي بكن اجا وقت ما بمينه امي بكرتي او دستبي سيدن كوما برنامه دان بيساندنا بكرتي سر آگاهي بدن بله از دخازم راست جاوي يعني او سيداي محمد علي قرا داغي كو نویساندیه میشی کرمانجای آماده کریه جبو کو باشتر فهم کرن از سر هنک تشترا ام بجن في عمر خا جانا تشتاجي بير كم زاني يعني جرك جانا بيرامد بشرا از بيد حسن واخد دروات هذه الراس تراج تكساك كومن كرمانجای آماده کریه بله سبب کومن گوت يعني دبي دستخطا هجمارا 19,900 نوت یا کتابخانه کومه قطبی دارالسلام للمخطوطات انا ام نزان ناویچیه دده نیشان کو اف دیوانا شاعره کی کرده خاصی از زانم اف دیوان نهات که چاپ کرن ده چافقانین لبر دست مده جی متشتک وصان لسر وی شاعر ندیدیه من سیدای محمد علی قراداغی بی لی خوشبختانه و نویسر دیوانه از خوازم لبر دقیق بحثا دو بیجه هم بکن او کسی که لبر دستخطه کی دن نویساندیه من جرا و نویسر گوتیه او نویسا که لبر و نویسی جی نویساندیه از و نویس yarad bejim. Eğer kesin zamandan hebben bu deneme düşüne van gotunanda gotunaki din em bejim peşniyar bikin em tkarın bu guharın. Yani ve nüviser ev kesi şahsi kulber nüviseki dindir nüvisem min gut yani evi. Ve nüvisi ev nüvisa جایوی و یعنی و نویسری و حتی آماده کردن جو نویسرم من بجبوی بکارانیه یعنی izah kurt gereke em bizanın ka ve nivîser ve nivîs şey yani lê xweşbextane ve nivîserê dîwanê dawiya karê xwe da çend tiştên bi qîmet kiriye ser dîwanê û jiyana xwedî dîwanê eca ev kesê han ev ve nivîser ve agahiye liser divanê liser şair bi Farsî nivîsandiye mixabin li seyda soraniya wî amade kirbû min jî kurmanciya wî amade kiriye ez ê li vir bi bînerên hêjara pay bikim ev nusxeya spehî ku wekî qotiya etaran e navê wê yadgar e yani navê vê destnivîsê yadgar e yani wek bîranîn em dikarin bêjin بناوی برهما ملا محمد شوقی جورمیگی خانی خالدی تمام بوده یعنی لور ناوی شاعر ما شوقی یعنی ایکو به نازناوی شوقی شعر نویساندیه ناویونی اصلی ملا محمد شوقی جورمیگی خانی خالدی اجا اف خانی خالدی اف گوتنین داوی ام نخوادن دری سرسکنن yani Ahmed Xanî dîne bîramiro û ja Xalidî jî em zanin ku gelek mîrekên Kurdan hene ku em bêjin esrê xwe dibe digehîn ne Abbasiyan Xalidiyan û ez dirêj naxwazim serbisekirim tinê ez vê agahdiyariyê dedim dixuye ku ev kes jî hem belkî mala Xanî bi û ji ewa esrê xwe jî ewa Xalidî bi yani hem Xanî Xalidî جبر وی یعنی وی بکارانیه
يعني ناوي ملا محمد شوقي جولامرجي خاني خالدية ev nüsxa li ber nüsxaya danerê navê wî derbas bû hatiyen wergirtin. Yani ev nüsxaya ku divê destxetê de heye rast rast li ber çi li ber ew nüsxaya ku şewqê nivîsandiye li ber wî hatiye nivîsandin. Îca li vir dua dike dibê Xwedê ji wî bav, dayî, kes û nasê wî razî be. Bi destê hejartirîn bende ev ji bo xwe dike em bi tewazîtî dike bende û bêçaretirîn ê dibin rehmeta Xwedayê bexşînde xizmetkarê seydayan axa bin pê zanayan bi navê evîndariya Xwedê pêxember îca navê xwe dibêje Mihemed Tewfîqê kurê Mihemedê Colemêrgî Xanî Xalidî. İşte ev kesî ku li ber wê destxetê nivîsandiye navê wî ev e. Ev jî dixuye ku ji eynê pismamê ew e yani pismamê ku kesê şairê me ye yani. Jî navê Mihemed Tewfîqê kurê Mihemedê Colemêrgî Xanî Xalidî ye. Yani Xanî Xalidî dixuye ku ev pismamê hev bin. Belê Xwedê wî bi mihrîbana xwe bi serkeftî bike. Bi wî bav, dayîk, pismam, kes û nas dua gûn wî razî ve nokta nokta yani dirêje kurt kiriye. Razî be yani. Wî jî yani ev kesê ku li ber destxetê nivîsandiye yani ve nivîserê wî ji bo kî nivîsandiye? Ji bo Abdülaziz Efendi Halid-i Nakşibendî. Belê. Pardon. Ne me ew kipsene. Belê ew jî wî jî ji bo ew ê nivîsandiye ji bo Mela Mihemedê kurê Hacı İbrahim Bendî nivîsandiye. Yani ji bo Mela Mihemedê kurê Hacı İbrahim Bendî nivîsandiye. Wekî yadgarek yani wekî biyanîne wekî em bêjin yadigar Diyardeyekî wekî diyariyekî. pariyek yani jêra nivîsandiye. Îca dibe wextê ku ev kes di medreseyê dabî müderrisê medresê îca navê müderrisê medreseyê jî dinivîse. Dibe di xwendegeha meydanê de li ba Seydayê mezin birêz Şeyh Abdülaziz Efendi Halid-i Nakşibendî. Yani dibe ew kes li ba vî kesê bûye yani ew müderrisê ew ê. Müderrisê medreseya em bêjin Meydanê. Şeyh Abdülaziz Efendi Halid-i Nakşibendî. Ediya ji bo wî jî duayan dike dibe Xwedê jî dê bab dawê wî razî be. Yani li vir çend tiş mera derketin. Yek navê şairekî derket. Em ê Belê. ewa wî jî bixwînin. Perçek dîwana wî me girtiye li vir. û perçek jî dîwana wî ketiye li vir. Ê ku em bêjin ew nivîsandiye ku li ber destxetê ve nivîserî wî derket ortê û ev berhem ji kî re hatiye nivîsandin wek me got navê medreseyê derket ê sisyan müderrisê medreseyê derket. Yani bi gevrek çend tayr yani em bêjin navê sê çar alimên Kurdistanê ku hetan ha belkî me naviyan sahne kiriye divê dîwanê de derkeve û navê şairekî me ku em bêjin Sucê navê derbas nebûye berhemî wî hatine çapkirin derkeve û berhasil yani bi feydeke sûdeke gelek fireh mezin ji destxeteke wiha ji em bêjin dîwaneke wiha em dikarin ew bikin jî îstîfade bikin. Îca em ê niha ev dîwan 230 rûpele û hemû ne Kurdiye ne Kurmancıye Farsî jî têde heye yani şeirên şairê me dixuye ku Farsî jî nivîsandiye. Li vir Seydayê Mehmed Alî Qaradağî perçek ji ew ê ji şêra wî em bêjin ew kiriye me jî Latinya wî ew kir bi estê wî çawa biye me eynî bûyawayê ew kiriye parasiye. Em ê hinek jî bixwînin ji bo ku bînerên hêja bizanin ka
ام بیجن هم کردیا 200-300 سال آخر چند سال به بریان هم به کردیا ایرو را مقایسه بکن هم جی که چه تام تکارن شاعره کی هرما حکاری ور بگیرن فکر دیده امی هنگ جی بخوینن دبی دلو بشکی دنی پیره بکس نابت وفای قد وکی کلبی بزنجیره بکس نابت وفای قد وکی کلبی دکه گازی با آواز نیو سازی demek duse demek tazi bir kes nabet vefayı kat. Em bugünün kaçka avaçka sade yazani. Yani tu bir şivaneki Kurdistan racı bukuynin o şivan karıp fehim biken. Demek bire, demek cane, demek mire, demek khane. Egerçi o hamyane bir kes nabet vefayı kat. Du dünyayı neki baver o bute bibid yaver. نما بو سید سرور بکس نابت وفای قد نما بو نوح بو آدم نما بو زال بو رستم نما بو سید عالم بکس نابت وفای قد نبو صدیق نبو عمر نبو عثمان نبو حیدر نبو فخفور بو قیصر بکس نابت وفای قد اگر شاهن اگر میرن چو سلطان جهانگیرن دزسی وی دا چی یخسیرن بکز نابت وفای قد امی اوا داویه بخونن شعر داوی یعنی بیت داوی محمد شوقی خانی کو ناوی خواه اویدا اوا داوی دا ناوی خواه دکن تو پر بیجک به ازمانی بسن شکوا درانی بکز نابت وفای قد بله yani asal sara derbaz bûye û em dibînin ka em bêjin bi zimanekî çawan fesîh ku herkes bikare jê fehm bike dîwana xwe ew şêrên kurmanciyê dîwana xwe amade kirine hêvîdarim em gelek şairê wiha ku divan destxetan de hene bi bînerên xwe hêja bidene nazkirin ورحمت وسلامتی و ساغی و به هر تشتی ام سیدای من رحمت میگه چی سیدای وفات نکریه یک و وی گوترم بحثته جمن بخیدن ام عمرکی دریج راد خازن سیدای محمد علی قراداغی و ام جاردن وی برایز به حرمت دور ببیرتینن هیویدارن چاوی باش بکاره برهمدن پشتی 85 سالیا خو آماده بکن. ویجا مجاردن کشکولا قادری سلسیه. بله. راسی سلسی نزانی یعنی من نکاری از بتبع پرسکری جی کالی کیه. اف کشکول بناوی وی یعنی او بیه بناوی وی کسی هاتیه نافکرین. سیده محمد علی قراداغی یارا او گوت یعنی کشکولا قادری سلسی. امی ویجی جاردن جبوک و ام لسر تشتکی را باز ندن راست او متنا سیدای محمد علی دا قراداغی جسورانیاوی امی گومه کرمانجای آمده کردیه امی لور او که پیشکش بکن بیم دبی دستخطا حجمارا 8281 یعنی دمی او حجمارا کو او دستخط کتابخانه دا دیداتی قید کردن 8281 tabi ne hem nizanı kaç kase. Dibe keşkuleke kuyek juan keşkulên dewlement yên xezineya destxetên Kurdiye. Vedwîserê wê bi jîrî zîrekî bawekî kur berhemên komek şairên gelê me bi qelema xwe ya nazik û ronî ji me re qeyd kirine. Ya cihê xweşî û bexteweriyê ew e ku ev benivîserê birêz gulçîneke hişyar hestiyar bûye. Zaniye sergul bêhna baxçeyê ji kîjan şairê hatiye. Yani ew şairê ku bijartiya şiirê wan di keşkûra xwe da bicih kiriye ew sêda ew dike yani
يعني باس نيوان يعني شاعر بجارته بونا حمي وقت خدا همي شو بحثنا نبيوان بكين دبي وكي شاعر مولوي نالي كردي بيصاراني سيدي خانه احمد كور احمد بيجي كوماسي اي وفاي بله امي نقطه دان نلور و امي او بكين يجبوك ام نكارم بحثوان شاعران ده هر برنامه دا و امي بحثا یک شاعره بكين ما برنامه دن دا چند گوتن لسر مولوی گوت بی لورجی از دخازم چند گوتن لسر وفایی بیجیم وفایی شاعره کی بنا بودنگ هجا خلق محاباده ناوی میرزا عبدالرحیمه ناویونه عزیزی میرزا عبدالرحیمه وفایی نازناوی یونه شعریه نازناوی شعری خلق محاباده ev şairi me heyecan esas به اوجی تناس کردن شاعر درگاه نهریه تناس کردن یعنی شاعر درگاه نهریه من دیوانا وی او کریه آمده کریه به هم وارگران دیه کرمانچی همجی ترانسکریپترا وی کریه سر حرف لاتینی دبر چند گوتنا جیبه ام بحثا وفایی نکن ام منکارن دروازن ما مستدکاری بحثا درگاه نهری جیب کی لبه؟ درگاه نهری کد بیجه درگاه نهری درگاه اویه سید طه باب شیخ عبیدالله شیخ عبیدالله جام زانن سروکی سریهلدان 1880 و باب سید عبدالقادر درک و به شیخ سعید گربهشترا دیابکری 1925 da hat darvekirin o seruki Kürt Tali Cemiyeti jibu. Yani bir bes yani. İca vefayı de nehriye becehdibe. Liba Şeyh Ubeydullah becehdibe. Ve katibi Şeyh Ubeydullah jiteyn askirin. Ve katibi yüz. Yani becin ev name ku en becin Şeyh Ubeydullah ji der dura raşandiye te gotin ku وی کسی وفایی نویسندیه بریم وفایی بیرانی نخواهی نویسندیه مخابن حتی نه بود چاپ کردن لیمن ساکریه که حتیه چاپ کردن یعنی 100 سال سرا درباز بود پشتاتی چاپ کردن مخابن وقت دست زویس ما بود اگر امکان چیه به دست که به بیدارم ام اوی آن بیرانی نجی جبر که سر حرکتی شیخ عبیدالله حرکتی 1880 امی به خوان دوان کرمانجی آخی را پار بکن قیمت ها بکنه گرم مازنه بلی وفایی کرد او و پشتر وفایی شه حجی 1800 نوت نه هنید بیجن نو 1900 یعنی 1980 دوان 3 سالان دا بچک او هیا او تاریخی جدا نزلالی هیا بلی در ری دا ام بیجن وفات که چوره عربستانی ویود شیرن yani kurti muhas az ser vefayı van çan gotran bejim u hevidarım ku jivu binerin hejaci sud be fayda be Üca her uha dibe ya kıymeta eziyata vi serbazı nenaskiri yed meydana keşkunuvisi de zedet ki eveku dibe xwediye xete kes pehi buya yani ev kesi ku vi keşkuli نویسندیه خطوی گلکس بحیبیه و در مقابل و نویسرین هنگ کشکول مین دن ده شاشین نویساندن کیمن ده نویساندن همی ده شاشین نویساندن کیمن جوی داد که و کو نیوکملا یا نیوخواندان نبویه یعنی ملاکی باش بویه یعنی سیده محادری قرار داغی جه ام بیجن نویساوی شاشیه کیم در تخی کو yani keseki wahabiye de bir cihet daxiye de yuku ev ve nivîserê birêz de dirêjahiya û pehniya keşkûl yani de dirêja keşkûlê de dibe hinek tişt ew kirine yani hinek tişt ji bîr kirine ne nivîsandine ev hinek qîmeta keşkûlê têxin yani dibe nasîna yani ewan şeeran nedaye yani şeir em bêjin
بچك معلومات لسر شهران ندايا وجرك هنا معلومات بدايا ايدن دبي تاريخا ونفسيا كشكول دبي ننویساندیا که کیجه ساله به کشکول نویساندیا تنه نویساندیا کسرا دوریه دیده ده نشان yani کسرا دوری جی گوتیا آخ دبی درد بیچارتی درد نکسی دخیه کو حالکی کنک او نخواش طبیعه yani احتمالا مثلا دهلا مادی ده بکی او روشک نبایی طبیعه و چند جهان استاد نویسه ایجا ناوی کسی که نویساندیه قادر کره شیخ صمد سلسیه yani ناوی yani ev keşkul bir desti qadir kure Şeyh Samed Seleki yılgındı Esrabad hat yani visandın. Esrabad ez zanım rasi. Esrabad lüküye kişi parça Kürdistan'ya ihtimala belki Rojrati Kürdistan'ya be. Osan lan ölümü o Saudi be yani vak ez zanım tabi edna kadar işte ki şaştı bir beycim. Dibe yani dropela evden visan diye dropela vistan a keşkul eda bir malumat edaya yani guti ez falan kesim eca dropela sad düdyan da ji dibe em dibinin melek yan fakek yan jibut ditine yan ji hafakatiya yani pera fakatiye bir kedi ce mevümedati da ve fakah hatya bale navi melakadır biye. Dibi evici rupelastat nu dudcan a keşkule da بخط خواه هناك شعر نویساندنه هناك شعرين هم بيجي هناك شعراء نویساندنه evci cimara cardın eve dert tehir kunavi eve gidin yani navi melek seyde gidin şey kunavi şey kadir biye şey kadir doğru böyle melakadır kunavi melakadır biye icabi avayı te o hatta te evet te davi او تاریخ ده شیخ قادر سلسی دبی ده وی یعنی اف غین خویی اوی سال 1904 دا yani keşkul ev em biki kemne henek sercede kiriye debe ev ya bahsa ava biçim ava keşkul edike debe ev keşkul derejuke yani روپرین ابلیوها درجه سر روپرین درجه او بیادی yani bir şiir yani verci dibe siyasat hevdar روپره periyavi siyasat si روپر گوتبی به پرانی به قلم زراف و به بار هاتیا نویساندن هجمارا ریزین روپران نوکی هوه و برهمن وان شاعران تدهنه هجا دروی کو او ناوی کومه هجمارتن ام بیجن او شاعر بون هجا دور قاصد 10-15-20 شاعر برهمن وان تدهنه از خادم لب بخونم مولوی احمد کور محمود حمه پهلوان نالی صادق وفایی حریق فخر العلماء عبدالله بک شیخ محمد شریف خانه قبادی فقیه حلوزهی ملابو بکر مصنف عالمه که گرک بنابو دنگه شیخ شهاب زخالی شفیح احمد بکی کوماسی او گورانی نه بیسارانی گورانی نه سیدی محجوری Şemsül Tebrizi Duhyeku Evci Farisiye o Atabek Ahi Seyyid Sadık Mahmud Said Abdurrahman Şeyh Emine Şeyh Fetah Mahrumi Şeyh Rıza Talabani Ev Hasenu Amine Nari Şeyh Abdurrahman Caneveri Mirza Velevkhan Evci Guraniye
Mevlana Khalid jam zanin ku şehri Güney Kurdî hene ku em bêjin ewa Nakşibendî ku ji Hindistanê serokê ewa ku şaxê Nakşibendiyê Khalidî ji ewa wê re hatiye gotin ew kese şehri Güney Kurmancî ew jî di Keşkolê de hene. Seyyid Mehemedê Xaneqa Welî Dêwane Mirza Qadirê Paweyî Abdülkerim Yusuf Yaske Mehzun Mirza Yakub. Hesap ki yani ev kas hazine kemazın yani. Yani ev yani eğer şehrek ve eğer du şehir ve şehrin van kas şairan ev kaci şairin Kürt ben bejin gerek jivancı ku em men nabivancı nas nekiriye em de sayafı keşkule da em bejin nabivan sadikin و دوی کشکولی دا شعر وان هنه یعنی آم مهم نتنی نابیوانه شعر وان جی هنه یعنی نمونه شعر وان دوی کشکولی دا هنه یعنی کسک ام بیجن بروجان سر بی کشکولی او شعر تدا لیکولینی بکه برنامه چی که خلاص نابیوانه ام قصد شکی هجایه hani وقت خزینه که جبو دیروکا ادبیاتا کردی براسی دبی دوام که دبی Dema ku em carek edin bir perspektif ekedin li vê keşkolê dinêrin em kend milekî dibînin ku dibûye wiha nebin. Dikarîbû bawekî din bûna. Wî wextê me dikarîbû hêzê detir ji niha em ji keşkolî îstîfade werbigirin. Keşkol jî ji niha gelek xemilandîtir dibû. û ew ye. Ya yek du ewan ew dike dibe disê xalan ew Seydayê Mehmed Alî Qeraqî dibe wextê ku şêra em bêjin şairekî nivîsandiye em bêjin navbir nedayê derbadê ewekî din biye şêrê şairekî din biye dibe ew kesê ku li ser dîwana edebiyata Kurdî em bêjin xwe agah nebin xwe zanyarî nebin dikarin em bêjin çikin tevil hev bikin şêrê şairê ayê ji bo bêyê binivîsin ê ceyê jî ji bo deyê binivîsin lê dibe min ew kirine yani min ev tasdîq kirine em bêjin wextê ku min çap kiriye min ev tasdîq kiriye û tabî hezar ca mala wî ava lê dibe wextê ku evî dinivîsan gelek wisa nekiriye adin dibe navê şair û münasebeta gotina şiiran yani ev şiir di keşkulan da ew dikin yani em bêjin gelek keşkul nivîs münasebeta nivîsandina wan şêran em bêjin ew kirine nivîsandine dibe li wir eger münasebeta nivîsandina şiiran neyê gotin gelek zehmet dibe mirû jê tam werbigire mirû baş jê fehm bike eger mebesta nivîsandina şiiran em bêjin münasebet çi ne em yek demirê tu şînavî dikî em bêjin metheyekî dikî falan tiştê wiha yani dibe eger ku ev batna nivîsandin tê rehettir mirû ew bikiriya em bêjin hem tam jê vekirtiya hem jî em bêjin fêm bikiriya wek du ew ê din êca em bêjin cartin şeireke Mewlevî li vir ew kiriye şeira Mewlevî tabî goranî ye û wextê me jî nema em behsa ew ê de jî bikin behsa Na wextê me jî dîva hêdî tamam dibe hêdî diqede em keşkul li vir em şeira Mewlevî naxwînin zanî êca ew ê din ku tême behs kirina em ê bi Kurtî ew bikin bi Kurtî ha çend gotin serbêjin yekî em behsa Fethê Şam em behsa wî nakin em ê behsa Leylî Mecnûn bikin li vir destxetek bi navê Leylî Mecnûn heye Leylî Mecnûn ev Leylî Mecnûna Goranî ye yani bu Goranî em bêjin berhema ew ê berhema zanî Harisê Bitlisî ku em bêjin Leylî Mecnûn nivîsandiye îca Mele Mehmûd Beyazîdî jî ew kiriye Rodenko jî ku em bêjin li ser Leylî Mecnûna Kurmancî ew kiriye û îca yekî jî Rabiye û nav tune
Leylül Mecnun'u bi Gurani nivîsandiye. بله Gerek mühim yani. مامۆستا لەڤر ئەوکێ لەیل المەجنون Çünkü em kemren navedin نانا بەنگەها لەیل المەجنون شکوتێ yani کیژە خەڵقیە Beli Leylül ئەو Mecnun çîrok Beli ev yani ev şairi bile ev ki aşkıya yani Beli. Liver em beci cali binerin heca ve ji baş em beci tezani Leylül Mecnun و ev liver ev Kur'an'ya üye edin ku halisi bittisi nüvisan diye bu kurmancı nüvisan diye Cerrodan goyu serkar kiriye hatme çap kirince ev hatme çap kirin varyant yüce hene yani bana acı çen varyant Leylül Mecnun hene em bejin henek varyant hene dinav halkı da ne ali em bejin ev çiru beş yan em bejin gotte bejin kes henek ku em bejin yari wan vahatne gotun le ev eğer kent em bejin benge naveruk aynı gibi le dehela eveda dehela em bejin gotun anda fark edecek. Yani o varyant kelime ruh hasip kemal yani civak bir seri xo em bejin vakt em bejin berhemeke folklorik wan hasip ke ne hawca kumru em bejin Leylül Mecnun'a halisi bitlisi ravke em bejin em dibe nivçemena din derdi de nivçenadam çi derdi de em nivi bahs bikin te galat belki şaşi kemasiji em bejin mete da hep و جبري ام لفر بروجرام برنامج خواه ایرو اتخادینن بله و ادگلک سپاس جبو چارپل مدیای سلاف جبو بینار هجا بله هیویدارم مکاری بویا ام هنک تشت لسر ادبیات کردی بله وک گلک سپاس بو جناب تجی گلک سپاس بله گلک سپاس بو جناب تجی و بو بینرین چارپل مدیک و با ساعت کی گداریه متکن لام داخوازک جوان تکن اگه هبت بنیوان اگه هبت پیشنیاریوان جبو پیشکشکرین یا جبو برنامه گشتی ام تخوازن اوانا جمرا بشینن او که چارپل مدیا هیا ایمایل ویجه هیا و تلفن ویجه هیا کاری جوهر بنویسینن بجن ام تخوازن وی برنامه با آوایا بوی آواینا بوی آوای برای بن یاجی تشتا بجن اگه کم دبینه اگه زیده جی دبینه برای بجن و مالا وانا آقا مالا هوالین کل پشت ما وک رجی او که برای بن گله سپاسی وانا جید کن و سپاسی بینران کن جاردن سپاسی برای زیاف جید کن کوفان برهما توپ کریه و جبو ما پیشکشت که جبو کسین که تایبت لسر ادبیات و ویجا کردی کار دکن ادویجم جبوان برهمن گرینگن زانینن گرینگن ایشاف جی لورد قدینن حتی برنامه کی دن بمینن خیر و خوشیه دا ولی شب باش